God have mercy upon us. yashinzwe kwakira imbabare yashinzwe kwakira ingegerasi imyanda zituruka hirya no hino ahubwo nyivuga kuko nyivuga kuko yamviriye hano yanjye abusuje ubukuru subije uyu mwanda iyo ubukuru Asante kwa tegaraje. Kivani hezi. Usuna ntamubona sasa kumoza ushara umuntu nk'abandi. Umuntu rwanda bicuvanye hehe. Anasuri ana ni muri bari se bakuje kujugunya. Bose none kwaza kugwana ko banga mungu wacu ngore abana bato. Nino mbe kuhaye ine musanga ine ajamye na ku. Ibintu byo bijusanye nana nibyo bivuye kwa ihinga kinga. Na haje. Umwana n'uzajya uruva kwa. Bose uko n'umwana kwa turi musore. Baje byendeze. Ibintu byo bivuye guhaha uyu mwana. Uyu mwana n'uvuga okay so. Nujya kunekera ngetse. Na bosi wawe ije kunekera umwanda nge n'uvuye guhaha. Ariko bosi mwaza muranga. Bose bako kuwamenya ushobora kuvuza ko we atari umuntu w'abandi. Ahubwo se ni hari umuntu. Hari umuntu n'uruko nari umuntu. Cyora reba ubuje gisare ubuje cambaye reba cyo kintu. Ndabwira hana ari umuntu. Bosi ariko ihangane mushuti ihangane bosi no okay sawa gawa uwo mwanda no usubize mu bya. Ndase kubuza ni umwanda yakujya ngewe n'umushitsi yene mai okay. Sawa ariko ujya utekera umushitsi umwanda iri kuve bosi ikisizezo umaze gushira umuntu sazi ngira shobora gukina ariko nabikwifuye wa amnameze gutya niyo mbere barabaki yego gahunda ayo maganye ndakuho barabakira ugukize nk'umuntu ukukize no barabakira uko nyine abo aje kubicyo nyine gusanga muganga atandukanye uyu nguyu ni mukuru Abashyikiwe n'abakire n'arugo bigiye. Akubonye ko nari umuntu. Rero umusiri guturusha. Yarasirize guturusha n'ugwanye n'ingezi n'ingezi. None bagiye ufashe muri uyu mwana uruhesha. Rwangigira biye Wo wa mwanda. Bosi nawe witonde hari umwanda bosi nakuboka na ngaro umwanda akuse kubaza ni hatari umwanda nasi hari umwanda oya bosi wacu yihangana umushamu na bosi Okay, ugenda kuhangira iwanje. Ugira ukunda ni umwanda ingegera ikintu gisa nk'amabyi gitera aho ngaho uragiye kuhangira iwanje. Ntabwo mukanze nose no ujye kuhangira iwanje. Ariko nyakubaha. Nawe wenda usije kumwe mufite amafaranga wenda wakimenye nawe ukabona ko Yashinzwe kwakira imbabare. Yashinzwe kwakira ingegerasi imyanda zituruka hirya no hino. Ahubwo nyivuga kuko nyivuga. Kuko yamviriye hano yanjye. Wamusuje ubukuru. Subije uyu mwanda iyo ubukuye. Ariko bosi waje urihanga nako. Nakoze ko nawe wacenguza ukomeye rwo rukumbira. Wala kuora waragize bari kujya amazura mu modoka wala ukagira ibintu byinshi. Amnyama nawe kama umuhanda y'abana. Kwambye boss. Okay. Bashaka ko dusohokamo ukaruba. Oya nose rero n'ugwanje. None se nta mubyago zago caka umwanda n'ugutuza ndafite. Ndagutuza ibituza n'umwanda. Nose namvuye ko wase muri mwo. Kirawe mbune n'ibiki. Ahubwo wagiye kare. Wagiye karisha. Murajya murajya. Murara mushuti yaje. Kaza mubwire mu byiza ukuri rwose ntako naringize none ndakubona boss. Abineye amabyitumyemo. Hakundi nyine kagenda wananje gushakira. Aho kujyanje nanjye nshobora mu ncaro mirimbire mero muri 3 umuhiri 6. Abo wagenda nyine saseme shara tunese saseme. Tunese usare kunuka. Ariko nari saseme na How does it go to Umva bihemu nabari bihemu niba
bamubi nukazonye guhaye gasopu uruntu rwo kwagera mu kumugabo nagaro kugegera kubisambo guteranga urumva oja kugakiringira nyiruzasura nayo ako bosi naro ko yusha muri pose koko bavuze ko yegera cyacizwe kwa kimbabare Nasa ko bosi wanyosha munini kuzi kubita amafaranga kubita amakampani gero bintu ntaje cyakuze ko ndakuzura umukire ko yebwitaga bana n'umwana wawe ako sikurana ko kumuzana ko yatubana ko kumuzika none ibyo ndaruhiye ngembi bigabishingekera okay wagize amahirwe ndakwakira shigira amahirwe nawe uza nkuko yaje muramwanda nkuko kuwanyuje nawe uzamwanda si umwana umva rero yewe gwari umunsi ndakubwiye ngo zongera kubona igegera umuhirimbiri umwanda nkuriya ingajya nkiriya mu rugo rwanjye muzajyana uyu musista ngagiye kumakeya ewana bino bintu bisiga nanjye kabanziga turebe akubye atabimva ku muntu ntabwo biratutatinda ntabwo biraza gutinda ngaho gira mama n'ibintu ako niza ko biri buza kumva ako ni keza ako ni keza do Mana yaravuze ngo nibi ya man unyine tuvuye muri shoot urabona ko yagiye byagenda neza